Seve murenge, seve murenge, ibyo ubona imbere yawe bizashira. Seve murenge, gakondo yanjye, ibyo ubona imbere yawe bizashira. Nagira ngo mvuge bikanga, basohora amajwi ntibumve, bazamura agatoki ntibambone, kubera iki njyewe ubwoko bwanjye buricwa, isi yose ibibona. Murenge nziza gakondo yanjye uraziriki, kugira ngo twivanemo amakoti y'ico turico naho tubogamiye wenda muri politiki cyangwa muri societe civile, nuko abantu batubona tubyivanemo, tuze twicare mu kirambi cy'abantu bararirijwe, cy'abantu bishwe, ariko cy'abantu bagomba kubaho. Nitwa Isaya Kibonangoma, ntuye muri state ya Arizona mu mujyi wa Phoenix, naho niho ntuye n'umuryango wanjye. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Murenge, FB, stop killing the innocent people. Muraho neza abavandimwe abakunzi ba radio Inchatatu, turabaramukije tubifurije umunsi mwiza, amahoro n'amahirwe bivanye na buri wese aherereye. Tubahaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse. Iyi ni radio Inchatatu tuvugira mu gihugu cya Amerika muri eta ya Arizona, ni mu gisagara cya Phoenix. Uyu munsi ni iminsi 20 ukwezi no kwa munani umwaka ni 2024, amasaha ni saa 8:10 ku isaha ya hano muri eta ya Arizona. Abari muri Afrika mu karere k'iyaga bigari tubahaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse. Hano muri Amerika mwebwe ni mwiriwe, n'abari mu tundi turere twisi bivanye n'isaha buri muntu wese afite. Radio Inchatatu ikaba ibaramukije kandi kabifurije amahoro meza. Turabizi ko muyikunda, natwe turabakunda. Kuri microphone muri kumwe nanje Benjamin Ruramira nkurikiye, wihaye gahunda yo kubafasha kuvuga amakuru arebana n'igihugu cya Amerika. Murabizi ko dufite community nini cyane, ariko twarambitse byose kugira ngo twisubize hasi, tubane namwe, tubabwira aya makuru kugira ngo mushobore kuba mwamenya ibiri ko bije imbere, kuko hano muri Amerika dufite community nini cyane itumva icyongereza, itazi biri ko bigenda muri kino gihugu. Rero tureba amakuru akwiye tugashobora kuba twayababwira kugira ngo community yacu itavuga icyongereza ishobore gukurikirana gahunda z'igihugu cya Amerika. Ni muri gahunda rero Radio Inchatatu ihari kugira ngo ibwire mwebwe abanyamerika, mwebwe abantu batumva icyongereza, batanagisoma, batanagikurikira ku mateleviziyo, kugira ngo mushobore kuba mwakurikirana gahunda ziri muri kino gihugu cya Amerika. Nkuko mubizi rero, murabizi ko hano muri Amerika hari gahunda y'amatora n'imyamamazo hagati y'abarepublicain n'abademokrate. Ku ruhande rw'abarepublicain hariho Kamala Harris umaze kuba confirme nk'uzahagarira abademokrate ku mwanya wa perezida, naho mu ruhande rw'abarepublicain hakaba hari Donald Trump. Uyu munsi rero kuri izi tariki hari conference y'iminsi 3 yatangiye le 19 iri kubera Chicago. Ni conference nini cyane ku buryo bwa federal y'abademokrate, aho bariko bahana amajambo, aho bagiye gukonfirma Kamala Harris na vice president wiwe ku mwanya rero w'abakandida bazitoza ku ruhande rw'abarepublicain. Mukaba muzi yuko y'abademokrate yabaye mu gihe gishize, mu byumweru bishize cyangwa se mu kwezi gushize, ikaba yarabereye muri Wisconsin, naho iyi ngiyi y'abademokrate iri kubera muri Illinois hariya muri Chicago. Nibyo rero abavuze uyu munsi, rero abavuze ejo havuze Biden, havuga na Hillary Clinton, hariho n'abandi ba representa bagiye bavuga abadepite n'abasenateri, ariko Kamala Harris ntaravuga. Sinzi umusateganyijwe kuvuga nimba uyu munsi cyangwa ejo, ariko cyo twari tubabwiye nuko hariya rero hari kubera iyo nama ku rwego rw'igihugu y'aba Democrat.
Amakuru rero tugiye kubabwira muri uyu mwanya turagaruka ku nkuru z'icyunamo ku kiyo cyabaye hano muri Amerika ku rwego rwa Amerika kikaba cyarabereye hano muri Arizona. Turagaruka ku ijambo rya Vice President Azaria Suberwa, turavuga bukeya zaranze uwo munsi n'amagambo yavuzwe, hanyuma turaza kuvuga kandi no kuri gahunda z'aya matora kuzo Kamala Harris yashoboye gusezeranya abaturage yuko hari imigambi yo kubafasha muri manda yiwe natorwa, akazashobora gufasha abanyamerika kuronka inzu. Turaza kubivugaho ku mwana uvutse bwa mbere utarakoreshwa amataxe yamugeneye amafaranga meza kandi menshi. Muraza kubuzumva muri aya makuru. Ubundi kandi muri aya makuru y'ikiriyo twaje kuganiriza umwe mu bitabiriye ikiriyo avuga uburyo umunsi wagenze no kubw'ijambo Azaria Suberwa yavuze Vice President. Twaramubajije uburyo yaryumvise. Ni mukanya rero nyuma y'iyinanga turibuze kuvuga inkuru yose ku buryo burambuye. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azaria Suberwa fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Mbere ni ukumenya ko ahantu umuntu wese ari aho yicaye iwabo ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye ni ukwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu bijombo. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Murenge, FB, stop killing the innocent people. Nibyo rero tukaba tubahaye karibu tunabiyegereza kugira ngo tuganire namwe tutaravuga gahunda y'aya makuru ku buryo burambuye. Reka tubanze tubabwire Welcome Corps. Nyabuna ni mukore Welcome Corps. Tumaze iminsi tutayivuga ariko irakomeje. Abakorewe mbere bari hafi kuza. Ese waba uri impunzi yimuriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Jya mu gikorwa cya Welcome Corps kugira ngo ufashe aho umuryango wawe b'impunzi. Iki gikorwa kigamije gufasha kwakira abavandimwe bawe mu muryango ny'Amerika, ukabaha ibikoresho n'ubufasha bakeneye kugira ngo batangire ubuzima busha hano mu gihugu cy'Amerika. Mu kwitabira iki gikorwa ushobora kugira uruhare rukomeye mu gutuma bashobora kwimukira muri Amerika kandi bakiyumva neza ko bageze mu rugo cyangwa se mu gihugu cyabo no mu muryango ny'Amerika, kandi bakumva ko bari mu rugo koko. Aya ni amahirwe meza yo gufasha no kugira impinduka ku muryango wawe. Korera ba Welcome Corps kandi ugira uruhare mu gikorwa cy'ingirakamaro nk'iki cya Welcome Corps cyo kubazana. Reka rero turuhuke hanyuma tuvuga amakuru ku buryo burambuye. Twarako tubakangurira Welcome Corps ni mukanya nyuma y'ina. Abavandimwe, save Murenge, save my home, save Murenge, save my people. Stop killing the innocent people. Ni karibu rero ukaba turakora kuri subscribe, urashobora kuyikoraho kugira ngo ibiganiro byacu bizaje bikugeraho mu buryo bwihuse. Reka tuze hano muri Arizona tugaruke ku matariki y'icyunamo cyo kwibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba. Nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu Gatumba hakaba jenoside yakorewe abanyamurenge muri uku kwezi kwa munani, nibwo abanyamurenge hose ku isi bibutse ubwo bwicanyi bwa jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Ku rwego rwa Amerika abanyamurenge bibukiye muri Eta ya Arizona ni umuhango witabwe n'abantu benshi cyane, ndetse mu bitabye imihango harimo kandi na Vice President Azaria Suberwa wavuze ijambo rikomeye cyane, rikaba ari ijambo ryakoze ku mitima y'abantu benshi. Muri Amerika rero bibutse ku matariki ya 9 kugeza ku 11 kwezi kwa munani, ahandi ku isi cyane nko mu karere mu Rwanda no mu Burundi bibutse ku matariki nyirizina ya 13 kwezi kwa munani, amatariki abantu bafiriyeho. Mu Bwongereza naho bibutse kuri ayo matariki, ariko hanabaye igikorwa cyo gushiraho ibuye ry'urwibutso ryashinzwe mu Bwongereza, rikaba ari ibuye ryanditsweho amazina y'abazize jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Ni umuhango wanitabiriwe nawe ubwe Perezida wa Mahoro Peace Association Adel Kibasumba ndetse n'abandi bayobozi bari bavuye Amerika, bose bakaba bari bitabiriye iyo mihango yo gushiraho iryo buye ry'urwibutso.
Tugarutse muri Amerika mu ijambo rya Vice President Azarias Ruberwa yibukije abantu ko ubwicanyi bwabaye ari genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba, yibutsa abantu ko ubwo bwicanyi ari genocide kandi ko ari genocide ifite izina. Ati nta genocide itagira izina, niyo mpamvu ubu bwicanyi ari mu bwicanyi izina ryabwo ari genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi. Ibyo ubutabera bivuzeho, imbaraga babishizemo, icyo bakoze naho bigeze ubu. Ikindi kandi Vice President Azarias Ruberwa yongeye kwibutsa abantu n'ubukeho minorite y'ubwoko bw'abanyamurenge ko bitari bikwiye ko habamo amacakubiri, ko iyo minorite igize amacakubiri biba biri mu nzira y'uko ubwo bwoko bugiye gushiraho. Yahamagariye abantu kuvuga rumwe, guhana imbabazi, kubabarirana, hanyuma bafatikanye mu guhangana n'ikibahanze kuko ikibahiga ari kimwe. Ati uwishe Kaminzobe mu yandi magambo ni wowe ninje bari bishe, kuko iyo nja kuhaba cyangwa ukahaba ni wowe uba warapfuye, bitavuze ko uri muri uruhande cyangwa se ruriya ngo ntiwari gupfa. Ati ni byiza rero gushira hamwe. Vice President Azarias Ruberwa yarangije ijambo ryiwe atanga inama zitatu, yasabye abantu kugira vision yiwacu iri intact. Ati nubwo abantu muri mu mahanga ariko mukwiye kugira vision yiwacu iri intact ifatika rwose. Asaba abantu gukora akanama k'abantu b'impuguke batekerereza ubwoko yise think tank, ko hakorwa biblioteke ivuga ikanapibliya amateka y'ubwoko bw'abanyamurenge, ubundi abantu bakazajya bandika banamenyesha amahanga ibiri kubera mu karere k'iwacu ndetse no kubikumira. Yavuze ko byafasha mu guhangana n'ibibazo ubwoko burimo. Ati ni umugambi watangira ari muto ariko ni umugambi mwiza mu gihe uzaba watangiye ndetse ukazanaguka ugakomeza wazanaba munini rwose. Ijambo rya gatatu nanone mbasaba, hari ikintu bita think tank, ni muyikireye na n'iki kigega cy'ibitekerezo, un centre de réflexion, un institut de réflexion. Itangira ari ntoya, mugire bibliothèque irimo ibitabo sinzi 10, 20, 100, ariko abasheshere bacu abanyabwenge n'abandi batari abacu baze bakontribuye gupubliye hejuru ya histoire y'ubwoko bw'abanyamurenge, amateka yacu, ariko hejuru kandi ibibazo bihari ubu, na prevention hejuru y'ibizaza. Ibyo bintu bizabifasha. Bavuze kuko n'ubu turi mu kaga, hari representant spécial umudamu wa Secrétaire Général wa Nations Unies, yavuze kuko abanyamurenge font face kuri épuration ethnique. Niwe représente Secrétaire Général muri Congo wa Nations Unies, yavuze kuko na épuration ethnique ni abantu iriske yo guhanagurwa. Yarabivuze ubuvuga. Umujyanama ni mu Kenya, umudamu wa Secrétaire Général wa Nations Unies ushinzwe prévention ya génocide, yavuze ko hari risque ya genocide kuri twe. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Rero hari centre y'ibitekerezo, ipublie, informe, monitoring, communique, ariko mukuri zagira credibility kandi zakimura ibibazo byinshi. Yongeye gusaba muri recommandation ko haba ubu cyangwa mu gihe kizaza abantu bagihari cyangwa batagihari ashingiye ku myaka yabo, barakuze ko wenda mu myaka izaza baba batagihari. Ati haba ubu cyangwa se mu myaka izaza abazaba bagihari, icyo gihe bazaharanira gucura imibiri y'abantu bacu baguye mu Gatumba kugira ngo izashingurwe mu cyubahiro muri Kongo mu gihugu cy'amavukiro yabo. Ngo nicyo cyazahoza abacika cumu kubona ababyeyi babo barashinguwe mu cyubahiro muri gakondo mu gihugu cyabo cy'ababyara. Fondation y'abantu bapfiriye mu Gatumba, hari ibintu twafatikanyaho, hari n'ibyo mwakora. Ijambo rya mbere Innocent yarivuze ni ugukora mu buryo haba mu gihe cyacu haba no mu gihe kitari cyacu cya nyuma, iriya mibiri n'ariya magufwa ntibigahera Burundi. Ni nka alliance twogira isezerano.
ngo muri 20e anniversaire uyu munsi hano Phoenix ni nkaho ari icyemezo gifashwe cyo guharanira igihe cyose tuzaba turiho n'igihe tutazaba kiriho bazaba ariho kuzana ariya magufwa iriya mibiri no kuyajana muri Kongo, haba ari mu Rurambo, haba ari mu Ndondozo hagati, haba ari mu Minembwe, haba mu Bibogobogo, ariko hazashingwe memorial kuko nabisobanuriye iriya ni date ikubiyemo izindi date twibuka abantu bose. Mu biharanire dutangire kubishakisha, abayobozi bahari b'i Burundi babyemera, abo muri Kongo ntibabyemere, abo muri Kongo babyemera, i Burundi babyemera, ariko bizageraho bose babyemera. Ico kintu kizahorahoza aba bana, aba babyeyi kuri uyu munsi bazamenye ngo ababyeyi bacu tibashinguwe mu mahanga ngo bibagirane, kuko histoire zigenda ihinduka, nimba ari iwacu azaguma kuba iwacu. Arongera asaba abantu ko haba dialogue yo guhuza abantu bose batavuga rumwe ku bibera iwacu. Yasabye ko ibyo biganiro bikunze byazabera hano muri Arizona. Ati nashimye umuhana wa Arizona umeze neza rwose. Asaba ko hazatumirwa abantu benshi batanabonetse, hakazaba za delegation, nta kibazo abantu bakaganirira mu kirambi, bakiyambura amakoti, akaba kubwizanya ukuri nk'abavukana kugira ngo hakurweho umuzi mubi utuma abantu batavuga rumwe. Vice President Azarias Ruberwa yasabye ko haba umuryango udafite aho bogamiye, ko ari wo wazahuza abanyamurenge. Yifuza ko Fondation Gatumba ariyo yazakora icyo gikorwa. Yasabye ko nubwo ibiganiro bitabera muri Phoenix bikanabera ahandi mu wundi mugi, ati nta kibazo rwose. Yahise ahamya ko nawe azaba hari kugira ngo abantu baganire bahuza. Jambo rya kabiri, natekereje ko organisation yanyu Fondation Gatumba muri netre no kuvuga ngo ntimufite aho mubogamiye, nta wabashinja ngo hari ahantu mubogamiye, ariko kandi mufite vocation ya survie y'ubwoko. Muri message niyo mutavuga uwe nawe ahita yumva kuko tugomba kubaho. Hari uburyo twakemura ibibazo yimwe nk'ibije amacakubiri navugaga, ariko noneho hari mwebwe muhamagaje inama tuzabita inama ihamagajwe na Fondation Gatumba, organisation neutre idafite aho ibogamiye, organisation ifite vocation yo kurwanira survie y'umunyamurenge. Muzarebe ukuntu mwatumiza inama nk'iyo, amaze tuzayitabe. Phoenix nabonye ari ahantu heza, mwatugareye byaba byiza, ariko mutuwe n'undi muhana nta kibazo. Abari mu muyobora iyo nama kugira ngo twivanemo amakoti y'ico turico, naho tubogamiye wenda muri politiki cyangwa muri société civile, nuko abantu batubona tubyivanemo, tuze twicare mu kirambi cy'abantu bararirijwe, cy'abantu bishwe, ariko cy'abantu bagomba kubaho. Mubikora bizadufasha cyane, kandi bura ko abantu benshi bazabizitabira bakabyumva, bavuye hose, amadelegation bo bari bake cyangwa ari benshi. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azarias Ruberwa a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. mbere ni ukumenya ko ahantu umuntu wese ari aho yicaye iwaba ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye ni ukwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu Bijombo. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Murenge, FP, stop killing the innocent people.
nyuma y'imihango rero twegereye umusaza Isaya Kibonangoma maze tumubaza uburyo yabonye iyo mihango yo kwibuka n'uburyo yumvise ijambo rya Vice President Azarias. Mwitwa nde muzehe? Nitwa Isaya Kibonangoma, ntuye muri state ya Arizona mu mujyi wa Phoenix, naho niho ntuye n'umuryango wanjye. Urakoze cyane muzehe. Ibirori byabaye ku buryo bw'igitangaza, haje abantu benshi, ubona mu by'ukuri iki gikorwa gitangiye gukora ku mitima y'abantu kubera ibibazo abanyamurenge bari guhura nabyo mu karere, mu gihugu cyacu by'ubwicanyi, jenoside dukorerwa. Byaguhaye ihe shusho kuri kazoza k'iki gikorwa mu buryo bwo kwibuka? Umuhango wabereye hano mu mujyi wa Phoenix muri leta ya Arizona waduhaye icyizere ko habayeho ibintu twakwita gushibuka kw'ikintu cyari cyararangiye. Mu by'ukuri umunsi twari gushingura abantu mu Gatumba bakorewe jenoside ubwoko bwacu hariya mu Gatumba, nta cyizere na kimwe twari dufite ko hakongera kuboneka abantu bacitse ku icumu, bateje imbere, bagize gute. Ariko uyu munsi abantu bitabiriye ku bwinshi, icyanejeje muri twana dutoya twacitse ku icumu, uyu munsi umwe yarangije amashuri kaminuza, abura umwanya wo kuza kubonana n'abandi. Icyo kintu cyadushimishije cyane, ariko ababonetse bari benshi ku bwinshi cyane. Hari icyizere ko imbere hariya tuzabona ubutabera. Murakoze cyane muzehe. Hanyuma mu banyacyubahiro bitabiriye imihango harimo Vice President Azarias Ruberwa wateye iteka ino mihango, arayitabira, yanavuze n'ijambo rirerire cyane ririmo ubutumwa bukomeye. Ubundi kandi wabonaga asa nk'uwari ukumbuye abantu. Mu majambo yavuze ni irihe jambo ryagusigaye ku mutima muyo wumvise? Azarias Ruberwa, Vice President wa Congo, yari muri iyi mihango. Byadushimishije twebwe abaturage, hari benshi twari tumuherutse byonyine. Ni umuntu wo mu karere k'iwacu ka Minembwe, ni mukuru wacu niko navuga, kuko yari imbere yacu kure nk'imyaka nk'irindwi, natwe turaba inyuma yiwe, twamuherukaga kera. Ariko mu magambo yavuze amagambo menshi ubona arimo urukumbuzi rwinshi. Yageze naho avuga ngo ndaza kurondogora mu nyambure mikro, nta kibazo kirimo, ariko ubona nyina kumbuye abantu. Ariko ijambo yavuze ryadukoze ku mutima twese, ryatumye turira. Yavuze ngo aya macakubiri yaje mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, harageze ko duhura tukaganira. Ariko uyu muryango wa Fondation Gatumba ni muduhamagare, kimwegamiye kuri uyu n'uyu, ni muduhamagare, twambura amakoti, twicare mu kirambi muri gacaca, ducoca amagambo. Kuko urasanga umwana umwe ari muri mitiwarite, uwundi ari muri mahoro. Ni ibintu biteye isoni. Mwonsi beri rimwe, ko muricwa kimwe, mwanyazwe kimwe, mwarangajwe kimwe, ariko umwe ngo arakorera uyu muryango, uwundi arakorera uyu. Iryo jambo ryadukomeje rwose. Turategereje ko Fondation Gatumba yagira icyo ibikoraho, igahuza iyi mitwe, aya matandansi yagiye atandukana. Ubundi umunyamurenge numwe, uriya muntu wishe Kaminzobe akamutwika akamurya, ntiyavuga ngo yari muri mituwarite, ntiyavuga ngo ari muri mahoro. Uriya muntu arashaka icitwa umunyamurenge, icitwa umututsi, kugira ngo amurangize ku isi. Ariko birageze ko duhura tukaganira, tugasura tukaba umuntu umwe, tukarwanyiriza ubwanzi butumara turicaye hamwe, turi mu kirambi kimwe c'umunyamurenge. Urakoze cyane. Iryo ni ijambo muri recommandation y'amajambo 3 yatanze, ariko reka tuvuge kuri iryo ngiryo ryo guhuza no gushira hamwe. Urebye abantu batavuga rumwe mu macakubiri yabo, cyane cyane tuvuge ku ruhande rwa mituwarite, cyane cyane bavuga RCD, bavuga Azarias, bavuga Moise Nyarugabo. Noneho Vice President wenyine yabyivugiye, aravuga ati twiyambura amakoti, tuje hamwe, nimushaka abantu bazaye bari benshi cyangwa haza amadelegation hano muri Amerika, nosijera ko twoganira hano muri Phoenix, kuko nahakunze ameze neza. Nubwo mwobona ko hano bitokunda mugatora uwundi mujyi, njewe Azarias Vice President nta kibazo, ariko muze uyu muryango Gatumba mbona kuri net udafite aho bogamiye, muze muduhuze. Ati kubera iyo mpamvu nuko ikiduhiga twese ari kimwe. Nta kuvuga ngo nuko uri muri ruhande nushika Maniema ngo ntibazagutwika, nta kuvuga ngo nuko uri muri ruhande nushika Ibaraka ngo ntibazakwica.
ni wa mututsi ni wa munyamurenge nuvuga ngo icyo ashatse kuba icyo nari nshaka kukubaza ubona runo ruhande rwa mutualite rushobora kwemera bino biganiro rukitaba uruhande rwo rwo rwose rwakwemera kuko birageze ko twemera ntaguciye muri uvuga twigeze kwakira umushitsi hano yaje gusura famille honorable Ruberangabo twamubajije ico kibazo jewe ubwanje narakimubajije ndamubaza nte se Ruberangabo ko muri mu matandanse abiri atandukanye mu bice bibiri wewe na Azarias Ruberwa ubu umwanzi uri hari ikinjaza avuze ngo yica umututsi yagusiga wewe Enoke akica Ruberwa arambwira ngo yadutwica twembi aho Ruberwa yagwa niho nagwa umwanzi wa Ruberwa niwe wanje birageze rero ko twicara hamwe tugakuramo ayo makoti ya mutualite ya RCD ya twirwaneho ya hehe tukaba umunyamurenge umwe nimba twese twibumbira muri twirwaneho tukarwana turwanya umwanzi ariko tudafitiye tendance kuko umwanzi we uko ducika mu bice araduprofita agakoresha bamwe kugira ngo yica abandi ariko ni hahandi niyo uri yapfuye nimba hapfuye umuntu muri RCD nanone uri yawo muri mutualite cyangwa mu yindi parti ararira kuko turavukana umunyamurenge ni umuntu umwe uwo mwuka nutugeramwo tukibuka ko turi umuntu umwe urabona ko Ruberwa yanageze mu makuru ya kera yavuze ibintu by'intwari za kera anyuramo kuva dutangiye intambara y'intare turwanya intare basogokuru na basogokuruza turwanya abatwa turwanya murere agenda avuga ubutwari bw'abantu abasubiramwe amazina ba Mushishi ba Karojo ba Muhindanyi ba Gisaro bariya bagize ubutwari kandi bakorera mu gihe cya kera nta macakubiri ariko twebwe twaje guhura n'amacakubiri tugana no ku musozo tumaze no gutera imbere abantu barize turi mu mahanga biroroshe ko twakwicara hamwe tugashaka abahuza tugahura tukagwanyiriza umwanzi hamwe yaba umwanzi usanzwe wicana n'intwaro yaba umwanzi w'ubukene yabiterambere hariya urabona kariya karere k'iwacu nta terambere rihari uwo ni umwanzi ukomeye cyane ariko duhagurutse hamwe twese tugahinga imihanda tugahekora iterambere tukazamura amashuri tukagira gute kiriya gihugu cyacu cyatera imbere biroroshe umunyamurenge kuba umuntu umwe kuko n'ubusanzwe turi umuntu umwe urakoze cyane ni ukuvuga ngo wowe ushigikiye ibiganiro biyobowe n'uruhande rudafite aho rubogamiye ka Fondation Gatumba rwose Azarias Perezida Ruberwa yavuze ibintu abantu bakeneye kandi dutegereje cyane iriya Fondation Gatumba ahubwo nifatireho nihaguruke ihamagara abantu bicare erega nta kirangira abantu bataganiriye nta kirangira nta gacaci baye kandi kuvuga ngo dufate umwe ngo aroyaha undi aroyaha ni hamba n'ubundi ni umunyamurenge uzapfa n'ubundi ni kariya karere k'iwacu katazatera imbere ariko niduhuza Fondation Gatumba umunsi umwe ikaduhamagara igashaka abagabo bakicara ikaduhuza tuzatera imbere ubona mutualite izemera Fondation Gatumba cyangwa yaharira ati ntayo dushaka ahubwo dushake urundi ruhande rudafite aho rwegamiye uzumva gute njyewe ndumva Fondation Gatumba rwose n'abana bacu bacitse ku icumu hariya ni n'abana baba mutualite erega n'abariya ba mutualite barimo abana bacitse ku icumu hariya natwe dufite abana bacitse ku icumu kandi ibo ntibacitse mu ibice bari hamwe bose niduhaguruke twumvira aba bana kandi turamutse tubonesheje abandi undi mu muryango utegamiye ahantu n'ahamwe utagize aho ubogamiye tuzareke kubogama twumvire twicare tuganire ibintu bije mu buryo umunyamurenga bumwe niko wabwira mutualite jambo rya nyuma mutualite nayibwira ngo nireke nayo kubogama cyo kimwe n'amahoro nayo ireke gufata extreme bose bareke gufata extreme nukuri umunsi umwe bano bana nk'uko perezida yavuze tushira inyungu z'umunyamurenge kuruta mutualite kuruta amahoro kurutaki erega n'ubundi bano ari mutualite iravuga ngo kirakorera umunyamurenge ari mahoro yongewe ndi mahoro ndakorera muri mahoro igitondo n'umugoroba ndakontribuwa shaka ko iwacu babaho barya bambara barwana ziriya ntambara ariko tureke gufata extreme nabo bareke gufata extreme tureba ahantu twahurira umuryango nimba uyu wa Fondation Gatumba duhuje tukaganira biroroshye erega nabo buriya
iyo umuntu umwe apfuye bararira ariko bakaririra iyo muri mituwarite. Natwe twafusha uwo muntu n'ubundi ugasanga umuntu yapfuye hariya ko baramuririra muri mituwarite no muri mahoro ko baramuririra, kandi twakicaye tukamuririra hamwe. Niko ibintu bimeze. Bakavuga ngo ko barakora iterambere tukarikorera muri mahoro nabiniya muri mituwarite uko baratabara. Ariko nimureke duhuza amaboko yacu y'abanyamurenge kandi Imana izatuba hafi. Yes, urakoze cyane. Ubu nibyo tugiye kujamo kuko president amaze kubivuga. Tugiye kuguma twakira ibitekerezo by'abaturage, tuvugisha no mu mpande za mituwarite, twumva ukuntu bo kwakira ikintu cyo kuvuga ngo abantu bicare bahurire hamwe baganire bagire gacaca mu kirambi bahujwe n'umuryango udafite aho wegamiye wa Fondation Gatuma. Turagushimiye cyane muze Isaiah. Urakoze Benja. Imana igumugisha. Ababyeyi baricwa nabi, abana bakicwa nabi, amatungo akicwa ndetse n'aho batuye hagatwikwa. Aho baraye siyo birirwa, aho biriwe siyo barara. Agaciro k'ubuzima bwacu kari mu maraso yacu. Save Murenge, save my home, save Murenge, save my people. Stop killing the innocent people. Reka rero tuje mu makuru y'amatora hano muri Amerika, tuje mu myamamazo, tuje kwa Kamala Harris. Kamala Harris yatangaje gahunda yo kubaka inzu nshya zigera kuri miliyoni 3 no gufasha abaguzi b'inzu ba mbere. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'inama nkuru y'ishaka ry'abademokrate mu mujyi wa Chicago. Mbere y'inama y'abademokrate yabereye muri Chicago, Kamala Harris, umukandida w'abademokrate, yatangaje gahunda nshya ya leta izafasha abaguzi b'inzu bwa mbere. Muri Relief muri leta ya California y'Amajyaruguru ku itariki ya 16 twezi kwa munani, Harris yamenye ibanga kuri gahunda yiwe y'imyaka 4 yo gukemura ikibazo cy'ibura ry'amacumbi mu gihugu mu gihe azaba yabaye president. Harris yavuze ko iki gikorwa kigamije kugabanya ubusumbane no kubaka ibyo yise ubukungu bwo gutanga amahirwe. Nka president wa Amerika, nzakorana n'inganda mu kubaka inzu zikenewe, izo kugura n'izo gukodesha. Harris akaba yarabivugiye mu mujyi wa Relief. Tuzaca inzitizi no kugabanya amananiza harimo nayo mu nzego z'ibanze. Ku musozo wa manda yanjye ya mbere tuzaba twarangije ikibazo cy'ibura ry'inzu muri Amerika dukoresheje kubaka inzu nshya zigera kuri miliyoni 3 zishobora kugurwa cyangwa se gukodeshwa nabo mu cyiciro cy'abaturage ubushobozi buke, buciriritse cyangwa se bwo hagati. Kugeza ubu igipimo cyo gutunga inzu mu gihugu kiri ku rwego rwo hasi kuruta uko cyari kimeze mu 1965 nk'uko byatangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe kwambura abantu amazu bananiwe kwishyura cyangwa abananiwe kuriha amadeni yabo, ikigo kigafatira imitungo yabo. Ni ikigo cyitwa American Bankruptcy Institute gishinzwe gukurikirana ibyigurishwa ry'inzu zatejwe cyamunara. Natorwa, Harris yavuze ko azaha abaguzi b'inzu ku muntu ugiye kuyigura bwa mbere udafite ise wayiguze muri make, ni umuntu ugiye gutangira ubuzima bwe bwa mbere, akaba ari we ugiye kwiheraho kugura inzu, akaba ari we igisekuru cyo gutunga inzu muri Amerika gihereyeho. Uwo Harris azamufasha ku nzu ngo izagura 400. Harris azamuha 25,000 z'amadolari yo gutanga nka deposit. Intego ye y'igihe kirekire ni ukubaka inzu nshya miliyoni 3 zirenzeho miliyoni 1 kuzo Biden yari yarasezeranye ko azubaka. Inzu nazubaka zatuma amazu agabanuka ibiciro, bityo benshi bakazaboneraho kuzigura zihendutse. Aha umuguzi w'inzu wa mbere Kamala Harris avuga muri iki gisekuru bivuga iki? Twari tubivuzeho, ni umuntu ufite ababyeyi batagira inzu yabo hano muri Amerika. Kamala Harris asaba ko abo bose bifuza kwitabira iyi gahunda yo kuzagura amazu bagahabwa ayo mafaranga 25,000 nka deposit, ko bagomba kuba bafite imyitwarire myiza mu kuriha ubukode bwabo aho basanzwe baba, bagomba kuba bafite amateka yo kwishura ubukode ku gihe byibura mu myaka 2 ishize nk'uko Harris yabivuze. Harris yanavuze ko hazatangwa igabanyirizwa ry'imisoro rigera ku 10,000 ku baguzi b'inzu bwa mbere.
Iyi gahunda yakiriwe neza n'abayobozi b'ubwubatsi ndetse inanengwa na bamwe, mu gihe impuguke mu by'ubwubatsi nka Alexander Golin ko-author w'igitabo Housing the Nation, Social Equity, Architecture and the Future of Affordable Housing yashimye iki gitekerezo, ariko abaharanira inyungu z'aba-Republicans na bamwe mu byamamare banenze cyane iki gitekerezo. Uwitwa Elon Musk yahise anenga iyo gahunda ku mbuga nkoranyambaga. Mukaba muzi ko Elon Musk yamaze gutanga miliyoni 45 mu gufasha Trump gutsinda ku bw'inyungu z'aba-Republican. Abasesenguzi bo ku ruhande rw'iburyo aribo ba Republicans n'ubundi nabo banenze iki gitekerezo. Umwe mu bagize inama y'ubucuruzi hedge fund owner yabwiye Fox Business ko iyo gahunda ari inzira nziza yo guteza izamuka ry'ibiciro ariyo inflation. Iyi gahunda ya Harris ikurikiye izindi zigeze gukorwa n'abademokrate zo kugabanya ibiciro byo gukodesha no kongera umubare w'abatunze inzu. Mu kwezi kwa karindwi Joe Biden yavuze ko azashiraho igipimo cyo kutazamura ibiciro byo gukodesha muri Amerika kugera ku giharuro c'5%. Biden yanavuze ko ashaka kubaka inzu nsha zigera kuri miliyoni 2 mbere yo kuva ku butegetsi bwe. Mbere yaho mu kwezi kwa gatatu Biden yatangaje ko afite umugambi wo kugabanya umubare w'inzu z'umuryango umwe zifitwe n'abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi hedge funds, aho usanga amazu yose ari ay'ibigo by'ubucuruzi noneho bakayagurisha ku bantu mu buryo bw'amadeni. Umubare w'inzu z'umuryango umwe zifitwe n'abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi muri Amerika muri iki gihe ni muke cyane, ariko muri 2030 nk'uko byagaragajwe n'abasesenguzi ba MetLife, inzu z'umuryango umwe single family homes zigera ku miliyoni 7,600 bingana na 40% by'isoko ryose zishobora kuba zifitwe n'abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi niba izi ngero zikomeje kuba uko ziri ubu. Niba ibyo biharuro bikomeje, iki kibazo cy'ibura ry'inzu ziciriritse kiziyongera cyane. Abagize inteko nshingamategeko bamaze gutanga umushinga w'itegeko ugamije guhangana n'iyi miterere. Mu kwa mbere gushize abadepite ba Minnesota batanze umushinga w'itegeko HF 685 uteganya kubuza abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi guhindura inzu z'umuryango umwe zikajya ku isoko ryo gukodesha. Mu kwezi kwa 12 2023 senateri wa Oregon Jeff McKelly n'umudepite Adam Smith batanze umushinga w'itegeko ryo guhagarika kugenzura inzu z'abanyamerika zigenzurwa n'abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi and Hedge Fund Control of Americans Homes Act. Uyu mushinga w'itegeko uzashiraho igitutu ku bigo by'ishoramari ry'inguzanyo z'ubucuruzi kugira ngo bisohoke mu isoko ry'inzu z'umuryango umwe mu myaka 10 iri imbere. Kandi abashoramari b'inguzanyo z'ubucuruzi bazaba babujijwe gutunga inzu zisaga 50. Ibigega bidakurikiza iri tegeko bizacibwa amande y'50,000 ku nzu yose y'umuryango umwe izaba irenze kuri 50. Kandi ayo mande azashigikira ikigega gisha cyo gufasha abifuza kugura inzu bwa mbere muri Amerika. Tubivuze uko biri mu kinyamakuru twabasomeye, ariko mu mugambi wa Kamala Harris nuko natsinda amatora iso akaba datunze inzu muri Amerika uzahabwa $25,000 z'amadolari nka deposit zo kugura inzu ifite agaciro k'400. Ni umugambi mwiza cyane. Mu migambi Kamala Harris afitiye abanyamerika hari kandi kuzazamura amafaranga ahabwa abana. Umwana uvutse uzaba ugiye gukoreshwa amataxe bwa mbere azajya ahabwa $6,000 bifutse bidakorwaho byuzuye buremberembe, hanyuma babone kongeraho izindi z'abana basigaye. Abademokrate bo bita ku mabenefiti y'abaturage naho aba Republicans bo bakita ku mabenefiti y'abaherwe. Kugeza ubu nta mugambi n'umwe Trump aratangaza azakorera abaturage mu kubafasha. Kamala Harris amaze kuvuga ko abantu bose bazahabwa ubuvuzi. Ni ikibazo gihora kigoye abanyamerika. Aba Republican bo ntibigera bifuza ko abaturage bose bahabwa ubuvuzi, ahubwo nuko abaturage bagomba gufata ama insurance ku baherwe b'abademokrate none twaba turiha amafaranga.
Ikindi kandi Kamala Harris amaze kuvuga ni umugambi tumaze kuvuga wo kuronsa abifuza kuzagura amazu bwa mbere akabaha 25,000 bya deposit. Ikindi nuko umwana wavutse utarakoreshwa tax na rimwe azaje habwa 6,600 by'amadolari binotse bifunze. Trump nta mugambi n'umwe ahubwo azaba aje guhagarika ama benefit zihari ngo zihombye Amerika kugira ngo ubukungu buzamuke, hanyuma amasoko ahabwe abo baherwe biwe namwe mubafateho inguzanyo. Uko niko abarepublike bakora, namwe ngo Trump ngo aje guhagarika ngo aba immigrant ngo aje kuzamura ubukungu buzamura gute? Nuko baka ama benefit agatanga amasoko ku baherwe akabagabanyiriza imisoro, hanyuma abaturage mukabiriha nka kuriya muri Kenya bari kubabikora kugira ngo bafata amadeni y'igihugu, hanyuma abaturage rero batanga umusoro wo hejuru kugira ngo bazishura amadeni. Niko Republican bakora, naho aba Democrat baje kugira ngo babahe ama benefit, amafaranga y'igihugu bayabahemwe abaturage muyakoreshe aba mu benefit yanyu. Nibyo rero tukaba tubashimiye ku bantu bakunda Radio Inchatatu. Iyo niyo gahunda, ayo niyo makuru twari tubafitiye uyu munsi. Tukaba twifurije amahoro n'amahirwe mu banyu no mu zanyu. Save my people. Stop killing the innocent.